Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Kapording ha Meghalaya kalipman kapor Congress ka kular Bandung du boarding ha nong kendong ni hasar 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Vote for your 5-star Meghalaya. Vote for Congress. Pau ka jingye khun ka bashit bha hapo Mairang constituency hapeleng ki arli ki sengsan perthai kata ka UDP bat ka Congress. Hadian maka seng UDP na Mairang constituency haringkat bat ukerdong ka seng uba met ba lingdo kiladap ban pin ibuar hakakat pratrik urampang Hajar kulai nakaliang jaka seng Congress haringkat ukerdong uba Batskhem Ryntathiang mentagasni kilapin iya ka bordang ki hakabala saki rajingwan Tuid jinggi Hajar Ngut gi Paidbah nakaleng saudang ka constituency haka jingalang ka balapenlang da ka Congress Hamadan Modjirat Mairang Mission Eastern West Khasi Hills District. Ya kasyap hakadur jongakti hakakti kajing job jong ibaba Batskhem tanlong ru kajing job jong ni Meghalaya TMC kan wanlam shapi ka Meghalaya Financial Inclusion for Women Empowerment Scheme. Hapo kani ka scheme on pen poi pisa shi hajar tingkashi banai kata khat hajar tingkashi snap shaki kin thei haman la kilong yeng kum kala Jingkyrshan bai banai. Hakane ka apnyo trek urumphang shan ya ka sap jong phi haki artli ki sentio Batskhem ya ka Meghalaya TMC.